time to neno ngata me miye akobo joka dano akobo racha dano en ngato no en obera jo en ngato no en obera kuo me dano ya te binu yeti dano jo I radio te koni obama mere en na ye omie layo kun langi du Uganda du ongeo kiti kwale kwi luoko jami adao ni ahero ko dangino te ko biwani returning officer te koni peho pe ungo kelunu toki u ame nyo boda ka wando kwanyo ballot boxes ado ti wot gino ramu wopu yo jami ni meneno ni otuno we ngeni kwir pa kwalle cha ado tuni tap josha duchu te kwa ergi donyo ko joni dong ya kere jami me bolo kwir mier ko iga kwena ni tamong ti ye kere jo mer ti ye ote kwanyo buka medongo gwero ko ote lutu I black box ite karo en jote dong jote beda polo ko me bedo poku gini pien mier ti shora ni ka joti kwir mi adek miero mi en amo gwera di te dong bedo ni mier kor kade mita kade pe mito jo kene do te tunu ikabol kana jo abol ye kwir chawa biro chawa boro a jo bino wol jo te kero ko dang pola gino temo yaut skat pieno ngeo ni kwira kana kwira duwe ye duchu te tero let amoti aboro jo so kado yini woro ame tikere ame kategori ni ubero ka me bolo ena gwero ko yini nyuru dak sign ni shi ote puto ena dongo gwero ko cha ote puta shiela me po gwero te keto ko iwie ote dollo te miyi yinde wori gwero ka shiel cha ite dollo beru gina bishiel nyogina biro ite woronyo munungo ame joa mogo ame otimo gini duch ana wo macha ana tieni joti abinu tia koba ana mi atimo kiti na hakeyu beru langi tia check district elira ana bolu kwiti ana pa ana bolu kwiti ana biro ame joa ti lira city kan duch ti dongeo de kitame obolo kere kwi kere kitamo kwalo kere kwi don luak ame oshwaha ideno unushan agents ame otero oteke to agents 4 meters ame table pay neno ngoajo ame tia timo dano go shim jote yate ruot about 10 meters away eno kero tables a agency ye ame pepore kere chik oteko bejo wane duchi chi nigmano instruction gi presiding officer ni okobigini miriketi uko e declaration form teki kwero ni peke tuchi declaration form out eko bone one supervisors wa kadong yin peke to mirobin supervisor bero okay so teki unjuru ka sign kayata ero wo bell rounding so jona dano go shima atimingo dano go shima yago otedo ero dada kobi ngo ado ti atima kobi ko itera kong chimbo returning officer ma yago no apetie kacha polling station ti yangwen ayago te ya terbot presiding officer atello ke presiding officer te koni madam honorable minister man po bedo ngoana ti atimo mano bedo giname ukobiwa dang pe an ki kene na ti atimo ti atimere du kete chingo no ti aketo ko dikuchon aporo pe bolo kwirtum iger yes ni umiogi guidance kere directive agents dushimiero ket chingi oko ate kwane dano cha chik presiding officer gumaber nye dushati kere polling station dushati kere ame aloho kere teko bani man directive amoko biwa dong dang tia timere lira city du pe an kiken do ka ginoro tie no miero dok ya dok imalo te duogo borakan so ichano wando teko bika agent wani do he wori bet ping pien kanado yini peye ke yiti ye nuo pay mito ne joni nuong peho icha dong peho ni dutia timere agents wow tia ame yote ko ni pe we ko wot an kera duong oda
oteya utia ko biwane ota tiche uba moro utia gwete ye kwir kan tunga lima kono bohe kwiri ye kan nyo kwiri ye ote ko ni pe kodo keruno ifil ote ketu jo wa mero kerifil wana ote ko ni an kera duongo da ko wor te ya eru nenno chake cha bishel waranyim a bichi gi nor waranyim beo nuongo polling stations dushuti nono gi bolo kwirpe o ya o chahe bor unuo anyatir kana polling station ye lokiti polling station angwen kanu duch gi bolo kwirpe monti ubedo jotia dogi utwo chado abishel o ya warakia o ya woro o winyo o ya woro achwao kabedo ni duch gime bolo kwirpe adon wano ti wot ngara chelte joko wate koni weka ko bi uginor ana bedo NRM ento wan uko dano wa bino kan teko bi wako ko pasieli bedo mot wan NRM ngeo ngomio kageni duch pero kero ukelo gibolo wan ngeo ngoti otimo don una chalo NRM bedo unu mot so dano cha ubino eto nuo bedo NRM achwa dana me woro cha pongo ni mana NRM achwa so tegolo wate ko ichado jono nene utiu filming pien wanu utiu woti camera crew ameti amako chale kwena mengo ame peotia bolo kwirpo chake ye cha bi shel cha biro joni te oto boda me tiu dodu keyi mero trailing an kedingo kede duongo da kede joti wot kede te tunu winyo te chung ko kano ero kelo kavuyu ento wanu nuko kobi wako itieno kobi wane directive tiene teki rushu moro bedo kaka nor kiken pedano par ke amor kiken pe par chiel jo asiela now enu ko ni chiel jo asiela ni oteko bene kai ngeo ni bedo dana chieng tir chi tu sham mewe peo chieli nyo peo yele so ado ana ngeo ko ni ate onwa ko bo ko aduo wada wan disho teko bene peo mito ni la moro to pikwir po meti la morto wano te ye wana duongo da ni o ya o dokchen o te ya anyatir me ya duo chen chao ya duo chen ngator te goya chim ni mano kanor ni utia gweto kwiriye kwiro eno miro peka to aticha obane tia gweto wana te wot o te parking inyim bor inyim pashicha kun tamati ni jowame obedo bulu bin ago chimgi no bin obed gini kanno naha bolo kwir karre te ku chunke kana man boda a karo piera biro ikeyi tere te binu te riyu nyim wako o te kelo dok jowame tia ringo assistant ara sisis gina ngwen ame oti gini ikeyi uduki o te binu o te dok riyu toki gi oko nyimwa ote gor wadiere ana onu gira tikere security detail obedo police so police na chate ya ginongo tero aju wing choro josha timongo ana te ko begini pay good uno ngator kan uni bedo security detail an tishu pay lera city me maintaining law and order we hana ago chimbot police ate go chimbot police a police te ko ni obino ate go chimbot 5th division commander aka police karachel RPC kere 5th division commander te binu te kwanyo to hajosha ento peho gi omi oringo gini pieno nu ngeo ni kwiru ti akwalo cha wano ngeo ko dong peho gi onu tieni tim gi nor du shimena ni wano ya ko ikacha me wengo icha do wano ya 5th division commander te ya tero wapashu te kobone ichawani pedongo yeyi wu yai pashu ture wu wot kanor kiken mono ichano ate winyone Dr. Jena chien bini ki radio teko bone o mahakena gina moi tia poko chiente tia wilo kwi luak melao kai mito neno ngata me miye akobo joka dano akobo racha dano en ngator no eno bera jok en ngator no eno bera kuo me dano ya te binu yeti dano jok i radio te koni obamere
en na ye omie lanyo kun langi du Uganda du ongeo kiti kwale kwir aite ya binu adogu tuo ai nui shere ite binu kobi radio ni mano ka mori ko wadzar yaw kene ko vision penu tio pora total bono ngo ana ko balo ber kere ngo ame nuo aneni kom dano ni dana beda monno ame timo kori ginno ene no beda jok ene no beda kuo ene no bedo enemy ulwani ngo akuor alao ento imad minister yinga beri dul me UCC amenen yo tijwa pe yiwa minimum broadcasting standard pe yiwa ko bole barrage pe yiwu anang pa ko bole barrage ana ko bole lao ento ka ngata ko pateni yin lebateni okay kagi no binu borre yin kwanye te me yo gina binu borra voice of Lam FM me unity medical winyo tiena me na tideni. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.